MPP amanyokuo no yɛfrɛ no ayɛ party party a yɛ poison nipa ɛsɛ deɛ efiri da owura John Kuma efiri mu nyamemfa no kransi yi ɛsɛ deɛ ɔyɛ party mo kɔ bi a obi rejecting nsuo ei sɛ ba bote be kan yɛ sɛ na nyentro mu sɛ ma wura mu sɛ deɛ a nɛsɛ anibre aba fie na nokore apie baabi ade sɛ meka saa MPP amanyokuo no yɛ ba bote be ka kyerɛ mu sɛ edie dem a mo the poisonous party. Party with three more than party omo nwene Ghana ho party omo desperate for akonya enti omo kunkunkum omo ho poison omo yonkofo na adwepa ye ye ba bote be kan na manfo se ye boa video bi apop out a omo ko eyesa bio owura John Kuma ofiri mon poison ni na busuafie a omo ko chia na omo duru honom no ye ko hwa de esi ho ye serve omo nsuo na amamele kwa so no ye obaba bi ye serve nsuo na wa no meboa na se bon poison pa na adenti na serve nsuo a mo reject nsuo no ese de mo ko ba bia nkuta mu nsuo ene mo do bodua na ko to staff banku akwele munya hu hwe ye go video no mla na ba mata do pan nika oye suro ya political party ye kunkum nipa abusia ese de MPP amanyokuo no yɛfrɛ no ayɛ party party a yɛ poison nipa ese de efiri da owura John Kuma efiri mu nyamemfa no kransi yi ese de ɔyɛ party mo kɔ bi a obi rejecting nsuo ei sɛ ba bote be kan yɛ sɛ na nyentro sɛ yɛntro sɛ ɛnyɛ poison papa na adentina mo rejecting nsuo yɛ serve omo a ese de obi rejecting nsuo afei no ma kai sɛ na nado danka kufuado an ekoba bi a otam na konwa edekɔ no afei na mo ti ase ei party a Ghana for no ese twa omasu because adwempone omo desperate for power afei dem rejecting nsuo munya hu no hwe your friend say aye party hey abusia edine adwepa hene video video bi a arahu ye pa ye nyina dimrika akohwe video na ede aba na also da bia no emprampi no ye ba bonte be kan asem a na ebenya eyesa ankofo we mu party we political party we mu tirimo odin supporters bi a sabio omunya 1 peso a empo efantonso no a omu jimi no ne aba be di watem anase bi hu obi a otia burochire na ye ka no kra enam se ne party a opɛ party na asem with the selfish interest intino na o ka asem a yesan party mi ko mu ache owura John Kuma okɔ party no ade sei ache ye mebo a ɔno mpo ye kuno na na tena burochire na ye me dem support MPP me support MPP because omo too desperate for akonya so omo nya desperate a na omo nsuro omo ho a na eze ko mo sua ade bi free akufuado akufuado na eze ko mo sua bia de efri akufuado se akufuado ko ba bia ede benti na no nkwa na ma mpanyi a obetra akonya so oman Ghana mu a okoba bia na sabio ono nkwa ade na akonya atukam na ye de car no edi na chi car no akonya no ye to tax ma akonya no akufuado smart hoda bia meka because sa party na ngasa no odo bia nim na wei ade a Ghana fo no nyina fa to mutirim se tokoso eto aba ema MPP a ombe Ghana fo nyina ase se tokoso to aba ma MPP amanyoko na Ghana ebe empty ekuro Ghana obiani wa obatere oman nim a obenya ahoden o ma start poison nipa na ade a MPP for kura sande ba no se ye be to party upon party na serve nsuo na wonom de a ye be hye na ye bibi ti se omo yesi smart na helicopter akofa asoro na sojafo ekoye na omo hye da free helicopter no mpie ya omo spread through ewo wiem no sa na se kwa MPP for be fasoro no kwa ya omo de ba no se wo ye panyini bi na pese you free wa eno aso ye se beto party momra ye bokuo ye be yesi tuduru wa ye se helicopter sojafo make display say show off omboa ye the points ever drown from him and satabos akufuado na teso a anasa obi na teso na mko ho a ono nga said na sheka ejim because onimni oye ne spray go sa spray no betima take bi aba 5 months 1 year ewo mu na ewurawura nketen obata de say to wonsuru nyina asai monye extra careful part way part bia odonim adwempone na omutirim mo fa we nya example na mo nso bibi nya de enfrim edini adwempone ne eya pa se omonwene nipa ho na kunkum nipa rough MPP oso edane ko sirem
ɛde ya na sesrimfo NDC ene ngofa emra because osonumpo e support NDC dia na se wo abontere se ensuo to a echinye na adbesi utiri so wo abontere se wie gba echinye na adbesi utiri so se chinya no so no se enframa efa na eho akwa na osono e de se bio ono no body ne abegina ho age eye enframa no se na be ya chinye da bi obenya ahoden don dramani mahama ene ngofa no emra se na be ya Ghana ye be sa fa yento apa efra na adwempone e di kunkunkunkum nipa no eto atwa me no wasi edini adwepan no YouTube channel no Ebeki TV what I say say pepe mo subscribe onya de MI say the video be do to bia no wo so sabeka hey MPP oya suro oyaa the poisonous party peace out Odo mi kokro ma ba o Namba to ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne den tina fi na send e kwa ba tu na me ti me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na what they register this in this coffee I enter the share sir now what you trace extra man mesra me can for tap send amount so you should iPhone and also over time no app store no download the Google phone so Android phone so no Google Play no download the Google phone so mesra and I will send this so mesra o first transaction be no was so we hear promo code no so about adwempahene adwempahene edegu yes ntimpacho uboguma wo Europe kwa da obenya 5 euros free before the some party for some can put tap send edamount wo America so Canada dia mama $10 to misra men ha oba ho for say enkwa ponte no bi akoso pe mpacho wo piara no na eko some kwa kwa ponte de man download say atena fie mpacho na relax no one say kwa bonte be me hu say me kwa bonte mama na ade a am de kwampo ni say first for no me su credit card nko a ene de tap pull amount mo say di kanfo obehu ye mobo wo se wo su normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem de atadwe ya te de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama ye ntwe bi mama Misra me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem to misro promo code bogum na ho hia me adempine I na 5 free I no more Canada so in US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene it's so me dia bremo pass mo sit down kama mami mo sit down fun we si ho no ma bubu dan we man you cement papa cement fun na mo di see me dan e ma me na bubu ni na se me si ni foforo kra me say so baby am kire mo no ai Mr. Cement na make na se mo di yo because man to sa jeta cement na and cement bia no Ghana e papa me so munju say jeta cement no because I know any cement me medi ho dance here na won mu sisi na edanye so won bu ni na gu so wan to jeta cement wo da no si ache 5 years we buagu ase ni nyina abesai antumate untu da monko jeta why so na monko cement ni binto why okay me da ase akwa we me say cement fo pa no ko to di si edan no jeta na say ye yusu e no na wo so Ghana fo adi mawu they say mama rabo ka 2 times so cement papa ben na menya ametimi dia e de esidan you are doing uncle I dan so mabubu bi wa ha gu na make they say man for dan pay bubu no sister boko there na me adumo bra me se maye hye odan me cement o and to come mo ye bu omo dan gu no ho bi sister dan phone pra man photo cement phone e si dan man phone me cement atom pa cho nim bia na say ebu ba for dan gu me dan no awu na dan na si ano me twa me kan omo yi cement phone na disi dan na mabubu men ha ho detachment wontie detachment ore Ibrahim cement na ba na man for pugu so no they said the whole Africa enya Ghana nko the whole Africa so what abrochire na opedan pasi with cement detachment sister detachment na make am for that man to be sraw kwana ko bi to enya mi tumrika enya tumrika na ko na ko a okwo edi adwene pa hene
Ubo adrepa hini TV and beki TV when you discount Bra, I will attachment sister true because see bra. sister Anyway, that's the part of account for just where they nasi because adrepa in a ton adrepa on a ton so attachment is number 1 timpacho true meka na ko to bi na kwa ma rem fiti na adrepa hini what you see sai pepe into Ibrahim am sport in the sister hey it's the best. auntie is na from you hello auntie is mo we POP no any TV unit no na few painting no so hey any company na kama Anaspo Enterprise na e ho pictures was na mama okay mama hwe hey wow ade na fe say akwa me fi look kama Anaspo Enterprise hey wait a minute ko di 1000 chem sister na mister there ne da na wo si say Anaspo Enterprise anu ko ni POP ni fi painting ni bibia de ma no hey auntie sinya me hira we de o ma Anaspo Enterprise wa me fi ne kama pa me ko me sister o Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedrew how. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the better, and I'm them poor call pet them. Sa, I have a Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I'm them show me in a hair chair, why? hey sister Hey, yeah me come POP in the way. sister so to Mr. Punk Anaspo Enterprise sister me so POP ne pa de sister T wo the POP no hwe na e twa gu POP en no ma yen sa TV set no so. TV set no so Now kitchen no so. Kitchen sister hey, no my if you want bibia. Anaspo Enterprise usi fie na person me POP ma wa Anaspo Enterprise we POP amount omo san eye TV unit e ka ho omo san to fie house nyina Anaspo be san your kitchen amount Anaspo asan I do windows asan hye wo danim nyina glass na window no kromo ya sister what to type open normal estimate na omo mo to 70%. Yeah, so we see can we dey omo number ne go screen so e twa gu no omo number ne gu so e twa gu ni timesra Anaspo Enterprise e ma say obo kira omo say adwempan TV na say be POPs dey omo ya POPs looking con POP looking con na ni ade de wom Anaspo Enterprise o charge wi a ono na kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana. Wow. Na almost no for na POP I mean POPs we but na sister mesra wo dan na wusi no mesra nya mistake fa come Anaspo Enterprise baby show mo sana ko kitchen TV set bibia wow POPs large system ni bibia o mesan atoko ka bibia ma na windows BF sister Anaspo Enterprise there mesra wo omo ye kenkon dream ka na me ba be ka kire no mesra ma me nya nam de na kona ko from the wo fa edima ref adrepan no say bekiti benya discount kama Anaspo Enterprise omo ye kenkon sister na ko be pay me say ranka me ba wo asema ato me me say mabusuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu ana say one for company papa company be na ko for sister ade want Destiny Roofing and Steel Trusses enka omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass abosa ma wo ena tie omo be border anu so a omo ba free estimate ena omo dan so omo boso e ma wo say kimu a omo yusu nade sister ena omo say yusu nua enua no omo say shen adroma say pika empro enkan po roma empro nya hwe na wo te abrochire ena wo ko for carpenter ni bi o hye enkwan chen ko border so wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses ewo sister mesrew uduru akra say pe uko eye kan se pokuase amamole Canada Junction akra pokuase ya amamole Canada Junction uduru ma wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister o matuka akoye free estimate da man obi ate abrochire ena ko for carpenter ni o hye sister mesrew me kan fo da man nti we den ha nkra e wo so aboka enya hwe ba Destiny e be je nkwa Destiny e be ma bibia to ukwa a wo se o pese o buje estimator o ho beto nti dine e adrepan TV na se beki TV o bo se di we kire o sister o meto mo ase ahwe kama na obi a o te aburo kire aboka asida e na won ko for Destiny Roofing and Steel Trusses e mo da so sister me kan for da ma e ha nkra yes omo number e na go screen so no omo email address na go screen so e twagu no so atese o me board down so ama 30 years warranty 30 years baby wo 30 years bi wo na we na nti wo ha mo sa sister mesra on board down so ma wa on e che kula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo dan so mbo so a enso to enye teta wo
Ombo down so Debbie. Ombo down so Ombo be sure wa brochire Justin na ti din Ombo be sure wa brochire to ombo down so wo dem aye fu. Enya tata to makanfo da ma to we dem srew obetimi no ankasa akonnect straight abusuafo bi anim 419 bi anim sa pepe nte mekanfo aye de edama to we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusua Destiny will fish it and trust us. Omo ba magana for adwempa hene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo